Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. Moje Progaming, danas radimo 5 prljavih šala u SpongeBobu. SpongeBob ima jako puno toga. Ima je puno toga. On je za mlađe od 18 godina i za odrasle. A sada prijeđimo na sve te prljave šale. Kada malo bolje pogledate od kalamarka nos, valjda znate na što vas posjeća. Ok, neću sad to reći jer želim biti pristojan. Ne želim sada samo govoriti ono, znate, ono stvari. Pa zato želim biti pristojan. Sad idemo na sljedeću prljavu šalu. Gdje smo na sljedećoj prljavoj šali? Ako znate ovu epizodu, samo pogledajte. U ovoj epizodi SpongeBob je rekao da ima ideju. Rekao da ima ideju da stave gaće na svoje lice. A gledajte kako je to ispalo. Valjda vas posjeća to na nešto. Ja neću reći, samo želim biti pristojan. A sada idemo na sljedeću prljavu šalu. Sad smo na ovoj sceni. Dok je Patrick htio postati žena, ona se lijepo preobukla u nju, a radio je u rakovoj poslastici. Ona kad je shvatio da on nije žena nego muškarac, onda je pokazao što je trebao. Ovo baš nije neprikladno za dječji uzrast. Evo nas na zadnjoj prljavoj šali. U ovoj prljavoj šali dok kalamarka nije bio u rakovoj poslastici, SpongeBob je htio napraviti kalamarka kao balon. I onda samo bolje pogledajte na slici kako to izgleda kako on puša taj balon. Samo pogledajte taj balon. Ovo nije baš za djecu. Djeci preporučujem da ovo ne primijete, jer ovo nije baš lijepo. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Hvala što ste pogledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Poz!